Hadian baka KSU kala depan ujur da ke FIR ya ka jing sya akan tho harun san social media ha ke LRO baka KSU ka don benta ha ka jing ja ya syo ya dat hama hadiep kola ka balaja ha ka arpu sau tarik unaitung bana kaliang ki pulit ka lom ding ji police station hadian makila depan register case ya ka jing ujur da ka KSU menta kasi ka lai puwi tarik unaitung ki pulit ka lom ding ji police station kila khot ya uwei na ki dekat ka seng ubadai ru legal affairs secretary usamla James Hitler Maupniau pan jing pinsyay halor ka ke FIR nakaliang usamla ula ong baka jingwan ay jing pinsyay jong u kaday ka jing shisha namar kani ka jing le ka LRO kaday ka jing le ban penshit niam pat ban wanra ka jing ya per niam pat ka jing so per jat ben rio pat nakaliang u vice president ka seng usamla biang bor paliar ula pan ramjur ya kani ka jing le jong ka LRO halor ka jing file FIR jingi bat nakaliang kai ka ba nakaliang jingi nila banle nila lapa ya nalai ke statement kata statement kolong ba ka police statement kadai banle ya kene ke kamtam jing penshit niam penshit isi jai benriu jong ke LRO namar baleng ba jong kene ki post ka ba ke LRO ka bu po Twitter isafriang sekui pat ki rensan jong ka social media kata kadai ka ba nila kentu aga ba kulit sim statement ka ba Kasimen gede halor ba kamtam ke jingja kabala kei kabala ja ba pelong ya eseng makan IFAR nilai ke FAR halor ba kimi jingken tho ya keseng bat tunju ya ki kinongelam jong balang per pengai ke semen kolong ba kamtam agaba kenondur kei ke jingja apo madep kola bat ya keseng kata jing persai jingi nilai ke jing persai jak men makanya jingi ngimdon bani persai ru ba ka seng hi ka khamdon bentai ram khamtam mete ke jingja bat ki kulit ki dei ban tokit ham kloi bat ban ngi ke pat ru ki namar ke jingja mar sinja kono jingja ka LRO tah pedeng ki sikentar renta ki la pos ya ki pro persai jak baru jingi kata ketika ba nilai statement ba kila sepan ni nakaliang ke jungiru ngila le la ke jong hamok kamdei tangkap police department ngila tip bat ngiyo ru ke tip ka ba hakaba kidon na kino yalam na kiwei pat kila apne ke hunyam ni kenun jek benru ki ba don hapo jo kane LRO kila ban operate je kane LRO nabar bat kidon ru hang ne hapo ka jela ke jungi to ke jing to kit kade ke jung kulit bat kei ka ba nakaliang kejungi kalong ba alakaan kalong kumju ya kiba comment bat kiba tho hakiran san social media hakipor bai ki jai menru haba sya khot syatan bat ki hapan statement hakmat jung hakmat apo office SP kadai melong kumju kaan ya kui pat ki jai menru kiba tho persya ki jai menru bajuni kata kakam kadai apo kamram jung kulit nimla bantip bat nakilang jungi hiru kai ka bangila bat fit information nilai bat nilale ke bawah kamtam ba kini ki seng banabar kinom preset jek benreu la kinom isi niam adu menta kata kakam ngatrai ke police department katip khamha kadon hapdeng ngatrai kidang yai persang kumno benle ye kaneka ya kaneka ikibapnya ikene LRO namar katum gajinga yatu nakelang police department kalong ba la operate di banabar bat kidang persang banwan kata kam nakalian jingi kuma kerja nakmat kalong ba kakam ke di hapo police department andre lada ke police department kamla ban le mitip ba kidon giberu di banapo hi napo ke jala jingi kila bansa kini ke area ki jingi hiru bat larangi lam bat kasengi ka aga jing maham ke bateng bat kan sele ke badon kam silpat nakaliang jongga seng din sanksi kenting sebagai file ka FIR po SP office nakaliang do SP kila forward dengan cara FIR ini sene po lum question tentasi la nakaliang dengan polis kila khot yo sama James Moknyang pada legal affair jong seng nakaliang kila sim yang statement adin manglayo penyekeran buat ayu bagi dengan question masuk bayar ni kes kila register kes bat kumba fitip kumba mau kini ki jingja bro di wanja di hadian bapawai laki kenhun la tweet
kabar aktif ka LRU ka tweet ka Twitter ka keno ya ka seng hi berkuai pakadun benta aku ke jingi show ya dan ate po madhep kola ba long kai kai ba kum seng hi kemudian jintip kini 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 baru juja nak por kami ibu kini ka kenhun lalu nak por Islam dulu lagi no ay mo bener kini ki ba fair nak ngajak beriau ini ke jumlah nak por ban persang ban kentok ora ya kata ya ka seng berkeju dui bat kenhun niam kalau Kristen ani po jala kidungi bagi dan mentala kidungi yang ini minta kini mentala ski bang ipek halok kata mo kini jingja ngai ba kali jingja wat kali antung SP la clarify kuju wa CM la clarify ba kini ketu bajini show ya dan ate po madhep kola kamdei bai don mentala kanunu ke kenhun ani nak kanunu ka kenhun seng balang ning kanunu kenhun niam ni kini ke jingle do kini ke lalu wara ke mensau du kata ta nama kala wara ke pi ndai baka bangi tang mangi pe ba basong basa ni rei po bro koi kali kala wara ya ka jing ya kata ka jing so pe bril kala banbo jima ya ki tairi tai muluk tam ki bril mana bang yo ban tho ni lai pu chat te ko ngaseng ni hak Islam di pol bladap pol bangi judun ki lang ni ong ki si lang ni ong hatu pol ki tametor Idon kijing tho bajumi aki laki dei ki Facebook page ani ki wei ni ki kun sama jing ki tho to bat to sama ki baju tho kijing tho bali kini ki bunsin ki syak khot syak tan si sport syak pollution kedu sport SP office baju ki ju syak action bat nakalian jungi juga sang hiba wei yang ba kani kali di balik kemju nakalian police department highway day kini kunhul LRM luar balai ba lada yaki jongi kila bertan kemudian dari yaki kui tempelat kejunjang nak sport kini nasi kumpulan ikan melak yang dalai liru di mentah kaski ladap kumpulan ladap perlu ai statement hang dia hingga jung sama James buat ngit scam bagi sobat ketu ya ka police department jung ya kesakar boleh leban presiden yang ni kam boleh ban kam yaktu kibriu kibriu kiti ban petok ya apa dia kini kejunjang